ngasi Manipur Press Club ki Foundation Day ga mari leina mithunglen oikiba MLA Khemchana phungdokhiba maroi bo wapum khara ten takna thamsake Saigon the Tokiba Gran and Tokiba bomb blast that sopan and Diva now she go to the Pabu Oisno. Kitang peaceful atmosphere Malaka, boom Pokaiwan wake up some of the hay Dawisi, Masi Karamba is the Sika Yarojan City, the Santi Portanaba. Sanabakana Yorgi, we put up coming over him at the way where I was away from the bed. The Luna I was in Tennessee, you know. I'm gonna Iran calling you that. We send the same I did Mera by the sing and in from the Mali, Ayunda, Lao Pong Lai. We Assam Rifle Lautokro. Assam Rifle Lauto, MLA, Assam Rifle Lautoko, and I use that. I security into the upper bakery where Asian like the Kumu. No matter the idea of Urinari, I Kumaki Kumakiwali Sasi, and I Kumak was the moon man to say was it say was it over Gaina hungry. When I saw my Loto and I saw it Patti Patti Harido, I didn't study the Rhino, a time was a passenger away. I might be the Senate like no man was so. Rhino comes over it. Quatada, I need a Kulai by listening like a dick dowing. But I saw my Panda Kali. I do support the Brian. I didn't summarize for the light of the Tabado, Kunjame, a sample Sakibia. I do support the higher right now. So, Moreda daytime the Moredi Vedation to be Yumdo, a sample in Mamang the Maita. I don't put the higher. A public would not pay IC. Hatabato do not put the as a whole a sample, when I blame the Langri, Moju last the rich men setting. Ngasi Manipur Imagi Maikei press release Samathulakli, Hariba press release Asida, Media co convener Manipur Imagi S. Santikumar, Maitena Kuyek P. Duna Tadurakli, Hariba Manipur Imagi press release Asida Sunapali, Manipur Imana condemn Tauri, Saiton Gimanung Sanba, Nganu called bomb Pokayan Babu, Maitei Singbu Hatnava Saitona bomb Pokayan Kibabu Akan Mamong the Yanindi, condemn Tauri. May 3rd 2023 cookie singna Maitei Himatakta Hatpa Yumaitava Taurakpadigi Tampak Sangzapam Louduna Lady Maitei IDP Singbungarang Hanta Mayumayumda Sangnanaba PR Lengang Ayava Piduna Sang Badangai the cookie singna Nongmay bomb capsinduna aso upon Nanghan Mabu Manipur Imana Kanayanindi Athubada theories sing action Luhana Manipur Imagi Maikei Digi Kangali Athubada Manipurda NRC Ek Hana Paikatlu, Mitop Kantu, Koki Zogi, CSO, Lusing Busing FIR Panduna, Logi Serak Piu Haina, Manipur Imana Taxili. Saiton Nganu Kona bomb Pakai with the Misa Manis one Kibiki Taudo Yanning the Bapungdorakli. Saiton Nganu Kona bomb Pakai with the Misa Manis one Kibiki Taudo, Adobe Yanning the Bapundo Pagaloina, Tangdu Laita, Purana Bohona River Torang, Tugaina Bohona Panihina. Lamlai Kendra MLA Kombatabam Ibom Sana Pungdokri, Mana Makatan Hai, Tamti Raba Tawong Aduna House Satariba peace process as she Kahanaba, Honorapanemadi, Miambu, Akiba Marisamam Nabapuana Basinmani, Pia Lenga Shin Maral Labasing Atubu the Pagalaga, Maral Gimatik Sapa Serak Pina Bohonagadavani, Maral Labasing Atubu the Pagatuna Misa Miamna, Singnari Bataz of Waddle Libas Kohanmada, Tung the Twaning the Bataudokia Tokadabadagi, Ganmangamani. Asuguma Tamtiba Taudo was Matung the Tuandanabasu, Hotnabiu, Haina Magna Makatana Fondoki. Saiton the Hana plan Toraga Tamlamba IED Marie Pokai Baduda, Misa Manisoki Valoin and Pokai Driver IEDMA, diffused of the lady Heidi. Manipura President Lengak Lakpadiki Luen Order Gipim Pagalakli Haidun Lengak Pai Division Miamna Kiara Kanatazaba Pikrabasu, Singtakino, my cap trakpa Madi bomb cap trapagi Tauduk left and Adumaktokli. Ngarangsu ayu angan bada Bisnupur district ki manung sa nalaiba Saiton Nganukon Ward number 5 ta Koki military singnaba singna mangjaw nuna plan tawduna thamlamba IED mari pokairaba misam ani shokibani bomb pokaibagi thawdu oduga mari leidana makhatana thijin humjinabagi dama Manipur lenga ki Home Department NIA re case sinakre Loinana lamdam asida thokliba irang asina maram oiduna Saiton Nganukon hariba mafam asid lairamba mitay sing saphagadaba mafamda lanjena duna laidibani Mapamadubu Central Security Force na ngak senduna mitay amata sanghandana ngasi phaw thamlakibani
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5:40 ꯇꯥꯕ ꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡ 6 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯁꯥꯏꯇꯣꯟ ꯉꯥꯅꯨꯀꯣꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯅꯨꯀꯣꯟꯒꯤ IDPꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ CRPF ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕꯒꯨꯝ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯃꯨꯛꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯇꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯇꯣꯟ ꯉꯥꯅꯨꯀꯣꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯠꯊꯍꯧꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯪꯍꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯣ? ꯃꯗꯨꯁꯨ CRPF ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 100ꯔꯣꯝꯇꯃꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯪꯗꯥꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯅꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ CRPFꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯚꯤꯖꯤꯠ ꯗꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯣꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯣꯝꯕꯨꯂꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ CRPFꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇariff ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ꯫ USAꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇariff ꯊꯝꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯗꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯦꯁ ꯄꯥꯝ ꯕꯤꯆꯇꯒꯤ ꯍ꯭ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯜꯗ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯋꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯪꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ USAꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯦꯞꯂꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯔꯥꯎꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯣꯗꯤꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯍꯟꯊꯔꯕꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯕꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇariff ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨ USAꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯋꯥꯟꯗ ꯇꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯁꯦꯅꯦꯇꯔ ꯂꯤꯟꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯝꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ USAꯅ ꯇariffꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ USAꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇariffꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯍꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯥꯎ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ 15%ꯒꯤ ꯇariff ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯏꯪ 2019ꯀꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯤꯅꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯗꯣꯝꯕꯣꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯍꯤ 4ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯗꯣꯝꯕꯣꯌꯥꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯗꯨꯗ 86.7 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯗꯣꯝꯕꯣꯌꯥꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯀꯥꯔꯦꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯣꯝꯕꯣꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯖꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯒꯤꯅꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯤ꯫
ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯚꯣꯠ ꯆꯥꯗ 6.59 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯌꯦꯔꯣ ꯕꯥꯜꯗꯦꯅ ꯗꯣꯝꯕꯣꯌꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯐꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ इलेक्टोरल बुदीना सेमजिन सजिन क्या यावी है मराल शिरदुना पिटिशन अमा थांगलखि अदुबु अथॉरिटी की मतुंग इन पिटिशन अदु सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अदुगी मंगोइनना विथड्रॉ तौख्रे हादि ममांग थागी कुनगा निपान पांगथोकिबा मिखल अदु अनौबा कॉन्स्टिट्यूशन अदु मिलिटरी लुसिंगसिंगना ऑफिसर लाइबा यहलमदबा अदु यहनबा लोइनना प्रेसिडेंशियल मैंडेट अदु सही मंगा मंगा ओइरमबरिगी सही तरेत हेंगतपदा यानबा यहनबा कॉन्स्टिट्यूशन दोम्बोयाना कु तौदुना जुंतागी लुसिंगबु ओइरगलबा मतुंग पॉलिटिकल की ओपोनेंट अमदी जुंतागी मयोक्ता लैबा लुक कया नमथदुना लेरखनि मरम अदुना प्रेसिडेंट की मिखल अदुना महाका लंबा पाननबा थोलकलिबा मियोइसिंग अदुना करिसु तौबा ngamkhidamani हाउजिंगमा की लेंगा गेनी मियामना ngainaduna लैरी हैनसु पाउसना मखातारी तोंगान तोंगानबु उंखतनाबदा येमेन की सेपरेटिस्ट मार्फु हेना हाटख्रि हौखिबा इराय नुमितगी हौरगा येमेन चथरखिबा खुथोंनबगी अमदि उंखतनबगी थाउदोकसिंग यामद्रबदा लैबा अदुदा लैबा सेपरेटिस्ट मार्फु हेना हाटख्रि हेना लैबा अदुगी मिलिटरी ऑफिशियल अमना फोंदोरखि येमेन गे लेंगा अदु UAE न सौगतुन लाखिबने लैबा अदुदा लैरिबा सेपरेटिस्ट लुप ओइरिबा साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की मैकेदिगी लेंगा अदुगी मयोक्त इरांग होगदुना लाखपनि सऊदी अराबिया न सौगतपा लेंगा अदुगी मैकेदिगी यामद्रबदा UAE न सौगतपा सेपरेटिस्ट ओइरिबा साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की मेंबर मार्फु हटख्रबा मतुंग चामगा यांखैगी नुथु हेनबा रोमना असु अपनांगनखि अदुगा चामगा कुंथ्राना फाबा ngamखि हाइन ऑफिशियल की पाउसना मखातारी सऊदी अराबिया ने सौगतपा लेंगा अदुगी फोर्सिंग न इराय नुमितगी सथबा होखिबा ऑपरेशन सिंग अदुना UAE न सौगतपा STC ना खुदुम चंदुना लैरिबा मफम सिंग अदु लाउथोकनना होनरपनि सऊदी अराबिया अमसुंग UAE की मरक्ता येमेन चथरिबि इरांग असिना मरम ओइदुना गल्फ की एलाई लेबाकसु ओइमिनरिबा लेबा अनिगी मरक्ता अचौबा अयेत अमा लाखपो हौरिबनि असिबसिंग अदु सऊदी अराबिया न सौगतपा लेंगा अदुना UAE न सौगतपा सेपरेटिस्ट सिंगना खुदुम चंदुना लैरिबनि मिलिटरी कैम्पसिंगदा अटैक सथबा होरकपदि ओइरखिबनि येमेन की प्रेसिडेंसी ऑफिस की मैकेदिगी थांगज नुमित फोंदोखिबा वाफम अमदा सेपरेटिस्ट ओइरिबा STC की ट्रुपसिंग मनिंग हनखिबदगी हाद्रामोट प्रोविंस अदुबु लौक्सिनबा ngamle हाइरेन सुपाउक्सता पलि सऊदी ने सौगतपा लेंगा की मिलिटरी ऑफिशियल सिंगना हौखिबा चयोलदा हंजिन हंजिन वार्निंग पीबा खकनतना एयर स्ट्राइक क्या सथदना सेपरेटिस्ट सिंग गिदमक्ता खुलाई पुरखिबा अचौबा कंसाइनमेंट अमसु थुगाइबा ngamखि नहा अमा कापतुना हालुबु उत्तराखंड की BJP काउंसिलर पुलिस न फारी उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हल्दुवानी नहा अमा नुंगोइन कापतुना हाटखिबगी मतंग BJP की काउंसिलर अमा फादुना पुलिस कस्टडी थमख्रि थाउदो अदुगी केस अमा रजिस्टर तौख्रबा मतुंग इन्वेस्टिगेशन चथाबौख्रि कोतवाली पुलिस न फोंदोरपगी मतुंग इन मरा लैरिबा पुलिस कस्टडी द लैरिबा BJP काउंसिलर अदु अमित एलाइस सिंतु कौई हरी माक ममांग अतोपा मियोइसिंगबु फुसेबिगी थाउदोक क्यार सियनबा मियोय अमनि हरी लैखिद्रबा नहा अदुगी ममिंग नितिन लोहानी सही कुनगा मंगा कौई माक हल्दुवानी की जज फार्म लैबा मियोय अमनि माकफु ओमर होटल की मनाक्ता लैबा हल्दावानी रामपुर रोड नहन अहिंग पुंग 12 मखाइदा कापतुन हाटखिबनि हाटपिगी मरम मदु हौजिक फावबा खंबा ngamdri मरा लैरबा अमित इन्वेस्टिगेशन चथबा हौर हेरि ngasisu Kokizo Council की मैकेदिगी मखोइगी प्रेस रिलीज अमा अपुनबा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अमा ओइना Kokizo पीपल की ओइबा KZC Kokizo Council ना ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में थोरकली मखोइगी अपुनबा मिफम अमा चुचामपुर की रैंकाई ऑडिटोरियम BTI दा पांगथोखिबनि मरु ओइना लौखि हाइबा वरेप सिंखरा पल्लवदा Kokizo प्रजा सिंगना मैतै कम्युनिटी सिंगा मुहना लेमिनदबा लोइनना गवर्निंग काउंसिल असना अमुहना रीएफार्म तौरदुना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मनुंगदा यूनियन टेरिटोरी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मवोंगदा पॉलिटिकल डिमांड तौब हाइबा वाफम यावना पल्ली लोइनना Kokizo प्रजा सिंगना मणिपुर की गवर्नमेंट सेमबदा सरुक यादबा हाइबसिनि मखाताना हाइरिबा सिरोल असिदा पल्लीबना मणिपुर दा अनौब सरकार सेम मतमदा Kokizo की प्रजा सिंगना सरुक यादबा हाइबसिनि करिगुम्बा
Manipur Sakar Sema Matamda, Sakar Form Tabumatamda, Karigumba, Kokizo Praza, Sing Yaramba, Saruk Yaramba Taragadi, Masana, Daita Puzagadabani Loinana, Kokizo Council, the Daita Pubangamui have a Siro Lashida, Kokizo Council, Chairman, Hendian Tanglet Amasum, Kokizo Council, General Secretary, Tangzamam na, Kuyik Pidra Muhana, press release Amatolakli. Ahanbada, Ngasi Janawari gi tang taru English singaniga kungatar mit Susampura accident ama thokpigi paw mulakli haribi accident asi sarona ngasi nungthilgi pung barum taba matamda Susampur district ki manung sana leiba ngaljang haribi jaga asida DI pickup truck ama brake failure oibidigi haribi gari asi mahagi control singam da badigi accident thokpada haribi accident asida yamdrabada hausu phogi oina miyoi mari siri asiba masing hengalakpa yari hainari loinana miyoi kaya amadi aso opanang le hari hariba gari asida sarona passenger kunthra dagina nifu phawba tonga khiyari hariba thagdok sing asida victim oiraba laikhidraba miyoi mari asigi mamingsna thangmor mung khoptung mahak thanlon subdivision ki manung sanba thongtam village tagi Maki apokpagi mamingna Khamtokon Khoptum Kawi Dorcas Beng degi Hauksin haibama aduga ahum subasina Thanlon subdivision gi manungsan ba Thongtam degi Hauksan thang Khoptum gi loinabi Singai Siam aduga mari subusina Susampur gi P12 Khamza Kap Khoptum gi Nengjaneyang ni haina spau sna makhatari Atopa paw amagi source amana sumna report tawri Susampur district ki Thanlon subdivision gi manungsan ba Ngaljang Koki Belesta Luhong Mosatpa DI pickup truck ama lokta onthabada hairiba thawdo sidani nupi ahumga nupa amaga siri lorena atopa miyoy kayama aso apanang kibani. Some of you, my friend and citizens of the country, this is where India begins for some politicians and some policy of the government of India. This is where the border of India begins. India with Kukis, and this side is Meiteis and Manipur state. This is like a border. In har jagah pe aise buffer zone bana ke rakha hua hai, as if this is between Pakistan and India. इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया. And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament, that even I cannot go to this side, because this is India-Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. And the rest of the country can't sleep like this. The more people feel alienated and if they take a decision, don't call people of Manipur as anti-India. You're working against the constitution itself. I'm a member of parliament. I cannot move freely this side. These are all our troops. I am also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा, क्योंकि मैं MP हूँ इस देश का. फिर भी मैं नहीं जा सकता अपने देश में, मेरा खुद के स्टेट में I can't go. And this should be remembered. And I'm just talking to you because, you know, some people sitting in Delhi will not understand this feeling. And issue Manipur as if it doesn't exist. Let's not do this drama. Finish this buffer zone. Whoever responsible, Mr. Amit Shah, you must understand this. Whether Modi ji should also understand this. You are dividing this place, my own home state, by putting this illegal buffer zones. And I'm sending this message to the rest of the country. I'm right here. You ask, talk to that officer. I say, मैं जा सकता हूँ? नहीं ना, नहीं जा सकता है ना, है ना? ये बंदोबस्त करके रखा हुआ है सब. देखो, इस देश के MP को रुकाने के लिए इधर रखा हुआ है सब, और ये तिरंगा चला रहा है. यही हालत है मणिपुर का. 2.5 साल से चल रही है ये बेचारा. These people are forced to do this illegal activities. These are professional soldiers and policemen. They have been forced to behave like this by vested interest political parties. This is not done. When we try to put it up in parliament, you know, buffer zone, these are terms which is used in international conflict, not within the state.
We have seen enough in this case, riots. We are born with riots. This country is embroiled in riots since 100 years. I think it's time for everybody to think about this. It's the first time I wanted to tell you that all these troops, these are all legal armed forces of the country. They've been forced to do jobs which is against the constitution by putting up something called buffer zone. That I am stopped because I belong to a Meitei community. Some people are stopped because they belong to Kuki community. Is this what Samvidhan tells us? The रास्ते में ये इस कास्ट का है, इस धर्म का है, ये रास्ते में नहीं चल सकते हैं, इस देश में कभी हुआ है कभी? Better we finish this drama. Better it is for everybody else. And this is wholly responsible is Mr. Amit Shah and Modi. It is right under both of you that Manipur has reached to this state. And you are forcing our security forces to work against the constitution itself by putting up this so-called buffer boundary and putting a flag like this, as if this is Kuki and India border and this is Manipur and Manipur state. We will see who wins in the end of the day. We will see. Those who try to divide the state and do such kind of illegal activities win the race, win the battle, or we win the battle who trust in the constitution, who trust in lawfulness, who love their mother state. We will win despite all your tricks and all your politics. Wait and watch. History will tell us.